Ku pfuriwa nakambe ka xitichi xa switimela xa Mabopane swi tise ntsako lowukulu eka vakhandziyi. PRASA va sungule ku tirha nakambe endzhaku loko ku tiyisisiwe vuhlayiseki bya xitichi lexi. Ku famba switimela swintshwa leswi fambaka hi gezi. Hambi swiritano na namuntlha swi hlwerile ku fika hi awara leswi nga hlundzukisa vakhandziyi. We are not satisfied because we've waited for the train for too long. We had thought that it will be early so as to avoid being late at work. I was using public transport, but in terms of people who are vulnerable, who are not able to get transport money for taxis, they were unable to access the train. So when the trains are back, it's 950 to go to town. Just imagine for someone who's staying local, and then so it's going to cost them or her 950 to go into town so that they can be able to go to work. Switichi swa switimela tiko hinkwaro swi nga ha tiveki loko swi ta emahlweni swi tirha endzhaku loko PRASA va nga pfuxetanga contract hi 2019 leswi endle leswaku ku yiviwa na ku onhiwa swiporo lembe leri nga hela hi nkarhi wa ku pfariwa ka migingiriko ya tiko. Hofisi ya nkwama ya timali yi veke etlhelo mali ya 900 million rand ku tiyisisa leswaku miako ya PRASA yi le ka xiyimo xa kahle tiko hinkwaro swi katsa thekinoloji na vatirhi. Holobye Fikile Mbalula u languteriwa ku simeka ximfumo ra vukorhokeri bya switimela eMabopane hi Ravunharhu.